Hello everyone, mayam bukuram jari ngasi de Awathabi muk singju sujaraage Awathabi gi ko ado sigi Awathabi se lupa ni phu piye aina mamang da upload tawgi bada yawgi ba shopping set pado ado dai lei bane ba ko nga kai mayam lei gi bado injang na pi mayam ado hangam maton khara adagi sigi kobi sina soira tangkhai dang lem hore la phu ji chu tangkhai dang matek tang lem hore ado si mayam ja hapchan jaraga ai singju mu sujaraage mayam yeng minarase
suba loijare sumain tawraga mayan tawraga singju se sumaina amtang sura chabiyo mayam su yam hawbane ado singju siga chana ba aina hangam ne hawaijar ne tawraga chamthong ama thonge chamthong ai se thau masung kidam ding ngawe ko aduga sisina kangau ne mangan ne alu ne aduga mairen maku khara ga ngaure mairen maku je mairen asang bagi do pafor makon khara pafor apak khara tawraga sumaina aigi chakluk sida leijare ngasi di sigi chakluk se aigi ne ko ado mayam sanga natraga su mana masing charaga su dum hakchang je dum phabane hakchang khana leina bagi damakta mana masing mayam am chabiyo singju mayam chabiyo Manipur da leibe chilinaw sing haw ba chabiyo so thank you for watching my video thank you